ubwo ngubwo ugiye kuhita utangira uvuge ngo se ni gute udafana mu gihugu cyawe. Bro, ntabwo ukunda igihugu cyanjye kundusha, ufite uburyo ukundamo igihugu cyawe, nanjye ufite uburyo nkundamo igihugu cyanjye, ariko nshobora kuba nkunda akantu k'umuganda, nshobora kuba nkunda uburyo mituweli itangwa, nshobora kuba nkunda imiyoborere myiza, nshobora kuba nkunda ibintu bitandukanye, ariko byagera kuri football nkifata nkavuga ati singiye kuzarwara umutima, singiye kuzarwara high pressure nkiri mutoya, ndacyafite umwanya wo kwishima, wo kugira ibyishimo. Ariko ako kantu nikabura iyo mbonye ikipe y'Amavubi ukuntu igakubitwa nkaba narayirebye ndi umwana, nkaba ngiye gusaza ntarabona ikipe y'Amavubi ijya nko mu gikombe cy'isi cyangwa ijya nko mu gikombe cy'Afurika ngo itware ibikombe bitandukanye, nta kantu mba ngendana ku mutima wanjye kandya ahantu, aho kujya nambara Amavubi nkiyambarira Samba Boys Brazil, kubera mba mvuga ati Estevao William ari bubikore, kubera mba mvuga ati Brazil ntabwo yamara imyaka 3 inengwa. Icyo ni ikintu mba nizeye. Ushobora kwibaza ati se nuko iki udafana Amavubi? Hello my beautiful people, mumeze fresh. Ewana nizere ko mumeze neza kabisa, nizere ko ibintu ari umutekano ahantu hose mugiye muherereye, nizere ko ibintu ari bombo clat. So uyu munsi rero ni wa mwanya wacu n'ubundi nk'ibisanzwe tuba twarahariye sport muri rusange, amakuru y'imikino, update. Uyu munsi turaza kunyura mu ikipe ya Chelsea Football Club, tugenda tureba ese abakinnyi b'ikipe ya Chelsea bari hehe, bazagaruka ryari, performance zabo bimeze gute mu makipe ya international, kubera yuko ngubu nk'ibisanzwe abakinnyi bose bitabiriye amakipe y'ibihugu, keretse utaragiriwe icyizere ngo hamagarwe n'ikipe y'igihugu. Ariko ngubu all senior players ngubu tuvugana bari mu makipe yabo y'ibihugu. Turagenda tureba rero ukuntu abakinnyi b'ikipe ya Chelsea bari kwitwara. Ntabwo ari byo gusa, shampiyona y'abadamu cyangwa abategarugori muri Premier League cyangwa icyo bita Women's Super League nayo yatangiye. Ese Chelsea yitwaye gute? Murabizi ko ari current champion mu mikino mu myaka 5 ikurikirana itwara igikombe n'indi kipe bihanganye. Ntabwo ari byo gusa, turagenda tureba ibyo abakinnyi bagiye batangaza hirya no hino, update ziri Cobham. Ese abakinnyi bari Cobham batitabira amakipe y'ibihugu bari kwitoza bimeze gute? Turaza kujyana ikiganiro cyiza cyane. Wowe icyo musabira ni ukuguma ahangaha gusa ugakanza like, subscribe, ubundi ibintu bikagenda neza. Umunsi wanjye iyo wagenze neza, ibintu biryoshye bimeze fresh, ntihabura akantu kaza kakagiye gutya ngo kagatwistinga umunsi wanjye ukahita ugenda nabi cyane. Ikipe y'Amavubi nkuko nababwiye, abantu tubana buri munsi barabizi ngiye ntabwo mpfana Amavubi. Ubwo ngubwo ugiye kuhita utangira uvuge ngo se ni gute udafana mu gihugu cyawe. Bro, ntabwo ukunda igihugu cyanjye kundusha, ufite uburyo ukundamo igihugu cyawe, nanjye ufite uburyo nkundamo igihugu cyanjye, ariko nshobora kuba nkunda akantu k'umuganda, nshobora kuba nkunda uburyo mituweli itangwa, nshobora kuba nkunda imiyoborere myiza, nshobora kuba nkunda ibintu bitandukanye, ariko byagera kuri football nkifata nkavuga ati singiye kuzarwara umutima, singiye kuzarwara high pressure nkiri mutoya, ndacyafite umwanya wo kwishima, wo kugira ibyishimo. Ariko ako kantu nikabura iyo mbonye ikipe y'Amavubi ukuntu igakubitwa nkaba narayirebye ndi umwana, nkaba ngiye gusaza ntarabona ikipe y'Amavubi ijya nko mu gikombe cy'isi cyangwa ijya nko mu gikombe cy'Afurika ngo itware ibikombe bitandukanye, nta kantu mba ngendana ku mutima wanjye kandya ahantu, aho kujya nambara Amavubi nkiyambarira Samba Boys Brazil, kubera mba mvuga ati Estevao William ari bubikore, kubera mba mvuga ati Brazil ntabwo yamara imyaka 3 inengwa. Icyo ni ikintu mba nizeye. Ushobora kwibaza ati se nuko iki udafana Amavubi? Njyewe gufana Amavubi ni stress, ni high pressure, nta kindi kintu byamfasha. Ntabwo bivuze ko nanga igihugu cyanjye bro, muri igihugu cyanjye, ariko nawe reka mwihera agatest. Nimba ufana Amavubi koko, ni ryari waba uzi ikipe y'Amavubi yatsinze match enye zikurikiranye? Ugende muri comment ubwire uwo mwaka cyangwa iki. Ni ryari waba uzi ikipe y'Amavubi yatsinze match enye zikurikirana? Nubwo nyafana ngo kubera ko yatsinzwe. Hari abanyamakuru bakorera no ku maradiyo akaze mu Rwanda n'iki njya kumva wumva raje abwira abantu ngo twebwe impamvu ngo nuko nta talent tugira. Nkaye nyine kubera ko nyine abanyarwanda ari abantu gutekereza batajya bakunda ibintu byo gutekereza bibagora. Katavuga ati koko shabuze ko nta talent tugira. Bari babeshya bro. Nje uri kukuvugisha kano kanya, I saw myself with my own eyes.
more than 100 talents, ariko izo tara nagiye mbona muri quartier aho nize hehe na hehe, abo twakinanye agapira singabonamo n'umwe wagiye gukina mu Mavubi. None si izo tara zagiye. Uwo ni ngiye bitanzeho urugero, namwe muri kunkurikira byanze bikunze muri quartier cyangwa aho wakuriye aho wize, uzi neza ufite umwana runaka wakuze wemera cyangwa mwakuze mubona ku kibuga arenze. Mbese abo bana bagiye ko nabo tubona muri ikipe nationale. Wavuga se nta muntu wigeze ubabona se, byagenze gute se? N'uruca abana nimba barakinye football byo urabizi rwose. Nta mwana wemerewe gukina muri selection. Yo muze selection ni kwa kundi nk'amakipe nka Peri nimbije muri quartier ije gutora abana bafite impano, nta mutoza washyira mu mwana utambaye godi. Muri kumva hano turebera impano, mu gihe Sadio Mane ikipe yajyaga kumutwara imukuye kuri street nta na godi yambaye, mu gihe Ngolo Kante ikipe yajyaga kumutwara ari umukarani, nyuma yo kuba umukarani kugira ashakira iwabo byo kurya akatagira gute akajya gukina agapira, bakaba ariho bamusanga. Nibavuga ngo umwana n'umukarani ngo uriya ntabwo ndi afite. Njereka nitangaho urugero personally, abantu twiganye baranze muri tronkom cyangwa muri superieur byambaye by the way. Nari goalkeeper w'ikigo, dukubita amakipe turayakubita, ahantu nigaga tujya ku rwego rw'akarere. Mbona selection yo kuzajya gukina mu ntare, abantu bihuye barabizi. Ngiye gukora test yanjye, umutoza arambwira ngo ntabwo uri gukina utambaye iki gloves, zira gloves abazamu bambara. Niyigeza nshyira mu kibuga, niyigeza anankoresha n'imyitozo shifoma ngo arebe. None se niki kikubwira ko uwo mwana wanze ko akina mu izamu, ko atari we wari kuzavamo Edouard Mendy wagiye muri Chelsea avuye muri Senegal, wabo badafite n'ibyo kurya ariko agatwarira Champions League Chelsea? Kubera iki tutabona umukinnyi w'umunyarwanda akina muri Premier League? Nuko muri Premier League cyangwa icyo twita elite level ntago bareba ngo uturuka he ngo uwo kwande, bareba icyo ushoboye ku kibuga my friend. Paris Saint-Germain yafunguye academy mu Rwanda, reka none mbera gatest koroshye cyane. Muzagere ko umwana uza ku kibuga cy'imyitozo ataje mu modoka, wasiba imyitozo kabiri se wabuze itike ukazagaruka. Ibyo n'uruca abana. Niyo mpamvu rero ngiye rwose kumbwa ngo mfa n'Amavubi, ndabizi ko nyine kugira ujye mu Mavubi n'iki nge nta muntu ni nyamane, nta n'umuntu ngi wabo ngo ni naharanye imibiryo ngo kubera navuze ibi nibi, babivuga out of the love of my country. Kubera icyo u Rwanda rutera imbere mu buvuzi nuko muganga ntago muciringa, muganga arakuvura waba uri uwo mu bakire waba uri mu bakene aguha ibyawe. Kuki u Rwanda rutera imbere mu bintu bijyanye, tutanga ingero zisanzwe mu buzima busanzwe, mu miyoborere myiza. Nuko tuzi ko umusaza yuzanye ubugoryi, waba uri minisitiri waba uri nde agutaya wuzu. Kubera iki ibyo bintu bitabaho se muri football? Mbambarabura nyine, ariko nyine tu nta kundi nzifanira Brazil, sindo mu Brazil, ariko nimbona ikipe yo muri Afrika itwaye igikombe cy'isi nzayifana nkaho nafanye ikipe yo mu Rwanda. Ntabwo twarebye Nigeria si yadukubise se nk'abana no gutambaza akabaro byatunaniye. Urazana umuntu wahaza amapizari ya wagize gute, bakubise kofi yajeje nk'umuhashyi waje gukinira mu ikipe nationale. Abana bakagombye kuba bakinira ikipe nationale ngo kubera ko batatanze ngo yinuza n'ay'amazi n'ay'iki, ngo ntabwo ngo bari gukora imyitozo, ngo ntabwo bari bukine. Reka tuve ku Rwanda twisubire kuri The Blues. Ikipe ya Chelsea Football Club ubu tuvugana abakinnyi bayo bari kwitwara neza muri international duties. Ndahera kuri England, mukanya maze gukubita agakipe ibitego 2-0 kuri cross nziza y'umusore wanjye bita Reece James, my captain. Umutoza wabo Thomas Tuchel yaje nyuma ya game aravuga ati Reece James ari fit, he is the best right back in the world. Ndabizi abafana ba Liverpool muraburana, abafana ba Arsenal muburane, ariko ngiye namwe ari ngewe ari wowe, nta muntu wakwishyira mu mwanya mwiza kurusha umutoza w'Ubwongereza. Ninde suzo umupira mwinshi cyane kurusha umutoza w'Ubwongereza? Nimba aje akavuga ati Reece James is the best right back, akakwereka ibitego atsinda, akakwereka ama free kick atsinda, biragoye cyane kuba mu defense utsinda ama free kick nka Reece James atsinda when he is fully fit. There is no discussion kuri Reece James. Umunsi yatanze cross nziza, nimba utari muri group ya WhatsApp y'abafana wa Chelsea ntago waza kubona iyo free kick
kuko niho mba nashyize ayo mavideo n'iki. Uwo bita Marc Cucurella na Espagne nawe akubise igitego cyiza cyane ku ishoti ry'akataraboneka, nawe ni umu left back. Njewe ku giti cyanjye mpamya ko nta mu left back urusha Marc Cucurella. Ari nje nangazwa no kubona bavuga ngo ba Mendes bakavuga abakinnyi bagiye batandukanye, ariko Marc Cucurella he is there consistency, ni wa mukinnyi every single game uzashyira 100%. Ni wa mukinnyi no ushaka gukina neza defensively agakina neza offensively. Ushaka kubona mu defense ni mwiza yego, ariko wamugeza imbere y'izamu ukabona ni mambata. Uwo bita Marc Cucurella, uwo bita Reece James, they are the fullbacks we have in this world. Biragoye cyane kuba wanyereka undi mu right back mwiza kurusha Reece James offensively na defensively. Biragoye cyane, biragoye kunyereka mu left back uri versatile nka Marc Cucurella. Deja yamaze guprovinga abantu wrong. Enzo Maresca bamusaba no gukina muri midfield, akina muri midfield as a natural midfield. So ntabwo nje natunguwe kuba abantu bapeti bagenda mu ikipe ya Espagne bakayitwara ku mugongo, Reece James agatwara ku mugongo. Ikipe y'Ubwongereza yari yanastragorinze kugeza ubwo Reece James apurinze icyo bita out of nowhere assist, lifting the ball inside the box, iragenda isanga uwo bita yari Declan Rice ari tayari nta muntu umumakinze, akubita igitego cyiza cyane. Reka tuve kuri abo babiri nono twigiraho nashakaga muri Brazil. Samba Boys ku munsi w'ejo byari ibirori, icyo bita party after party. Nandi kwirebera abahungu banje uwo bita Estevao William, Andre Santos na João Pedro. Gusa kuri João Pedro we yagize ikibazo gitoya, navuga ko atari ikibazo kinini kuko nyuma y'umukino baje kumukora assessment basanga ameze neza nta kibazo afite, ariko João Pedro yakoze icyo bita collision. Bakasaga centre muri box agiye kugashyira ku mutwe ahurirana n'umukinnyi we uyu mujya mukina muri Arsenal mu defenseur bita Gabriel, amukubita agatuza aragenda ewana aranavumitinga. Kuvumitinga murabizi gutera indabo niko twabyitaga mu Kinyarwanda cyangwa kugarura. Aragarura mu kibuga ewana bitameze neza kabisa, ako nyuma game basanze ameze neza nyine. Bibaho mu kibuga no gukora naho, ntabwo football ari nka BR ukubita ipio ntabwo ukubita umuntu, ariko muri football ewana gukora naho ni raze. João Pedro narajya ku bandi nyuma ya game, abanyamakuru bamwatatse bamubaza uko ameze, ariko akantu ka mbere yavuze kakanjohera ni uburyo yavuze kuri Cole Palmer. Yavuze ati yabaye open, aravuga ati nje joining ikipe ya Chelsea Football Club umuntu nafite ubwo ni Cole Palmer, kubera ko murabizi Cole Palmer izi seze ebyiri rwose yari on top, icyo bavuga breakout season. Yavuye muri Manchester City tamushaka, araza atsinda ibitego 20 over 20 goals muri season ya mbere muri Chelsea Football Club, assist double digit. Gusa uri kumbwira iki kuri next season abikora gutyo, ahedinga ikipe ya Chelsea igeza muri top 4, ayitwarira igikombe cya Conference League. Mwarabonye kuri final ukuntu twastragorinze kugeza ubwo ahaye assist Enzo Fernandez. Cole Palmer there is no negotiation, yakubise amakipe Manchester United imena amatwi, Arsenal imena amatwi, Liverpool imena amatwi, nta kipe atamenya gatuza. Tottenham yo ni sheriwe. Yaje aravuga ati nje nari mfite ubwoba bita Cole Palmer, naramubwiye ati nyicyagera nambwiye ati Cole Palmer, I'm here to help you, I'm not here to compete with you, you are my teammate, me and you together we can win more trophy at Chelsea Football Club. Ambwa ati nje ndi hano kugira ngo ufashe kabisa, ndi hano kugira dukore partner imeze neza, kandi nje nawe dushobora gutwara ibikombe byinshi. Murabizi João Pedro akigera mu ikipe ya Chelsea yahise akora icyo bita impact. Ejo bundi na mezi atataraca iminsi 58 gutyo dukubise ikipe ya PSG muri finali ya World Cup, Club World Cup. Mwabonye ibintu yakoreye Paris Saint-Germain, yahise twibagiza umuzamu bita Donnarumma. Isi yose yari yabaye Donnarumma, ariko igitego Pedro yamutsinze arakamurenda ko bita dame, karagenda kamuca ku mutwe, ari umuzamu bita world class, amusuzuguye cyane. Niyo mpamvu match yarangiye mukabona abakinnyi ba Paris Saint-Germain bagiye gukubita umukinnyi bakubita João Pedro, bamubaza iki n'umutoza Luis Enrique, bagiye gukubita umukinnyi ngo kubera yabatsinze igitego cy'agasuzuguro. Bira rero nyine ibintu bikwereka level y'uno mupeti. Kuva icyo gihe umupeti yakubise ikipe ya Fluminense ibitego 2 wenyine, araza muri Premier League amenagura West Ham, amenagura ikipe bwose twakinnye arabumenagura.
kuri muri kumbwira ngo suruca abana kwe Joao Pedro level ye twamaze kuyibona. I don't think there is any Chelsea player or any Chelsea fan, even coaches, who has any doubt about this guy. He's on top of his form. So kuzari akavuga ati ngiye buriya mu bantu nuba akora pamarimo bitabikumvisha buryo uno mupeta ari habo kandi ashobora gukora ibintu birenze. Barajya mubaza ati se wumva inzozi zawe nk'umukinnyi wa football ari izihe? Mu by'ukuri bumva Joao Pedro wowe urota nk'umukinnyi, kuko umukinnyi wese buriya aba afite target. Ndaza kubabwira na target ya Estevao William. Joao Pedro avuga ati ngiye target yanjye ni gutwara igikombe cy'isi na Brazil. Nintwara igikombe cy'isi na Brazil, I will be fulfilling my dreams as a football player. Avuga ati ngiye rwose gutwara igikombe cy'isi n'ikipe ya Brazil. Niyo mpamvu iyo ndi gukina ikipe ya Brazil, I'm a different Pedro than I used to be. So no mupeti rero, let's give him a time. Nubwo nimukumve mvuga ngo no mupeti ndabaruta, ntabwo umwana w'imyaka 22 namwita umuntu w'umuga, baba bakiri abana 22 years 21 years. None reka mpite mva kuri Pedro mpite njya ku mwana w'imyaka 18, Estevao William. Nagiye mbona ku binyamakuru bya danje hirya no hino ku isi bagenda bavuga ati uyu mupeta azatwara Ballon d'Or. Ibintu ngiye navuze agisigira ikipe ya Chelsea. Navuze ati ndebye quality z'uyu mupeti Estevao William. Muri Palmeiras naramukurikiranye we na Endrick. Real Madrid irazitwara Endrick, Barcelona igiye gutwara Estevao William, Chelsea irahagoboka iraza kubeta inoti. Ni nayo mpamvu ngiye burangunda abayerwe b'ikipe ya Chelsea kuba barabashije kudiscoveringa inotara ya Estevao William. Ku myaka 18 yatsinze igitego cye cya mbere muri elite level ya Brazil, mu ikipe nkuru ya Brazil. Igitego cya Garrincha ni gake cyane uzabona umukinnyi utsinda igitego cya Garrincha, none ariyo bawa ye ya mbere atsinze. It tells you everything. Not only that, ya breaking the record yo kuba ari we mukinnyi wa mbere kuva buze n'uburyo mbibabwiramo. Estevao William ya breaking the record yo kuba ari we mukinnyi mutoya utsindiye ikipe ya Brazil. Ku myaka 18 umuntu yarukaga kubikora no mukinnyi bita Pele. Pele nta muntu utamuzi, n'umuntu udafana football aziryo zina bita Pele. Pele ni legend w'ikipe ya Brazil. Pele niwe wakoze ku gahego ryari mu 1958. Can you imagine? Since 1958 nobody has scored golazo for Brazil under 18 years old. Even Neymar, even Ronaldinho, whoever you want, even Ronaldo. Only Estevao William ku myaka 18 kuri Garrincha yakasa mutwe abashize ikipe ya Brazil imbere. Byageze ku minota 31 Brazil na Shiringi wani ubusa ku busa. Ariko Estevao William yageze gutya aravuga ati muvuge muvuye ahangaha, I'm the next guy. Nyuma game byawe n'abanyamakuru Mpeti nagakunda kuvugana n'itangazamakuru avuga ati ngiye rwose inzozi zanjye no gutwara Ballon d'Or. None apana byo kuvuga ngo no gutwara ngo igikombe cy'isi, avuga ati ngiye nduzanye no gutwara Ballon d'Or. I give him 2 seasons. Mpeti ndamu imyaka 2 kuko umwaka wa mbere nibwo yakiza mu Bwongereza nta nubwo aramenya icyongereza uretse kuvuga ngo hello guys, ngo I love you so much, utuntu ngutwo. Ariko nagazi icyongereza kabisa na interviews azikora mu kirimi cy'iwabo. So bivuze ngo rero uyu mupeti, keep your eyes on it, keep your eyes on him. This guy will prove many people wrong. I'm waiting for him to play against Barcelona. Kubera ko abafana ba Barcelona iyo tuvuze gutyo batanga ngo dufite Lamine Yamal, ngo dufite hands down. Ayo magambo niyo mwavugaga tujye gukina na Paris Saint-Germain. Ngo mwebwe ngo Mendes ngo zabakubita, ngo Hakim se muramuzi, ngo Ousmane Dembele se muramuzi, ngo muramuzi. Tuza papa dufite match na Barcelona. Ariko ibyo ntabwo ari byo ndikuri. Uyu munsi ngi kubakinnyi b'ikipe ya Chelsea n'amakipe yabo y'ibihugu. Wo bita Andre Santos wacha mupeti muri midfield abarimo ba Casemiro nabandi ntago bajye bapfa kumubanzamo, ariko nawe umutoza Carlo Ancelotti amaking ashobora ko yamuhaye icyo bita playing time. Kandi ngiye biranda bikunda cyane kuko guhereza umwana nk'uyu w'ikizere ukamushyira mu kibuga niba bari minota 10 20 nakora ikosa na rimwe ikipe ye ni dropping level agakomeza
agafasha ikipe kuri ya elite level, bita bikwereka the talent you have. Impamvu mvuze Andre Santos nawe yatwitse imbuga nkoranyambaga. Uwo bita Fabrizio Romano yaje aratubwira ati buriya hari akantu na mutamenye muri transfer window. Twakoze ibijyanye na transfer window yararangiye. Nakoze n'ikiganiro cyo gukora review ya transfer window, niba utarakibonye wagaruka inyuma ukakireba muri video zishize. Nabonye na feedback zanyu rwose uretse babantu nyine baba baburaye, kuko buri umuntu waburaye atari uko yabuze ibiryo yenda cyangwa n'iki, si wamenya injari. Hari umuntu bafite injari nyine abagomba kuza tukana tu. Ibyo ngibyo ni ibintu twamenyereye rwose. Nimugata umwanya wanyu mutukana, kuko I don't know you, you don't know me. Why do you waste your time by writing something mad? If you don't have something to write, just keep it and go. So nari kwabwa kuri Estevao William. Estevao William tumuvuyeho twari tugiye kuri Andre Santos. Andre Santos icyo bita transfer window cyasize gikoze icyo bita amabara. Buno abafana b'ikipe ya Chelsea benshi nubwo baziko ikipe muri Saudiya bita Al Qadais something like that, yashyizeho miliyoni 70 kuri Andre Santos. Ibwira ikipe ya Chelsea the Blues ati turashaka uyu mukinnyi Andre Santos kuri miliyoni 70. Tekereza umupeti Chelsea yaguze miliyoni zitajyana kuri 25, bahise bagukubita miliyoni 70. Chelsea ikintu yakoze, buriya Chelsea nta ukuntu Chelsea ubu ngubu imeze, ntabwo igiforcing umukinnyi kuguma mu rugo atabishaka. If you wanna go, you go. They are free to let you go anyway. Niyo mpamvu mwabonye Nicolas Jackson yisaza bakatabwira ati okay, niba udashaka kugaruka igumiraho my friend. Niyo mpamvu ikipe ya Chelsea itagigumana abakinnyi badashaka gukinira ikipe. Uyu mupeti rero byagenze gute? Ikipe ya Chelsea sibwira abanyasaudi ravuga ati mwebwe dore nguriya iwabo turahaba location, mugende mwicarane nawe mu muganirize. Nabyemera twebwe miliyoni 70 turazifata. Turi bande bo kwanga miliyoni 70? Uzi ikintu mupeti yabasubije? Yarabwiye ati njyewe my dream was to play for Chelsea Football Club. Gukinira ikipe ya Chelsea nizo zari inzozi zanjye, kandi ikindi ikipe ya Chelsea irama amahirwe yo gukina mu gikombe cy'isi. Ikipe ya Chelsea irama amahirwe yo guhamagarwa muri Brazil. Nono umve amafaranga bari bagiye kumuhemba, babwe twe turagukubira 5 umushahara wawe uhembwa 5 times my friend. Ubwo bari bagiye kujya bamukubita icyo bita 8 million euros ku mwaka. Gategeza none umupeti nguyu kumukubita inote ngizo. Ariko Peter aravuga ati ngiye rwose ndagumanga. Ubwo Saudiya cyangwa ikipe ibita Al Qadais ntabwo yigeze garuka Stamford Bridge. Yese baflying indege abo bisubira muri Saudi. Ese waza kuganira na Chelsea umukinnyi yatwangiye ngo mureke tubishyure cyitsemo umutwaye mu mushimuzi. Ariko umupeti yarabakatiye. Uwo yari Andre Santos. Tujyana tugana no ku musozo kuko nababwiye ntago ndi butinde. Hari umujamara wambaje ngo se ngo ikipe y'abagore ni iki? Ikipe y'abagore ya Chelsea yatangiye season nshyashya, new season. Uyu munsi bakinnye n'ikipe ya Manchester City, bayikubita ibitego 2-0. Ubwo nyine bari ku mwanya wa mbere. Burya nta kindi kintu mba niteze ku ikipe ya Chelsea y'abadamu, kuko kuva basayininga uyu mutoza Bombasta asimbuye Emma Haye yari yagiye twese Premier League cyangwa Women Super League enye zikurikiranya. Uyu mutoza bazanye Bombasta, Sonia Bombasta amaze sezimwe yatwaye, nawe yahise gitwara ageza ikipe y'abadamu kuri finali ya Champions League y'abadamu, akubitwa niba na Barcelona maze ari yamukubise. Ariko uyu mutoza we intego ye no gutwara Champions League, kuko Super League yo rwose barazitwaye, stock yaruzuye. Ikipe reka turebe y'abadamu tuzamenya ngo bizagenda gute, kuko ngenda ikurikirana rwose kuva muri academy kugeza mu badamu. Pfa kuba ari Chelsea Football Club. Ikintu cyose uzashaka kumbaza kuri Chelsea rwose you are open to ask. Undarambaza ati Garnacho bimeze gute? Garnacho ntabwo yigeze ahamagarwa n'ikipe ya Argentine. Garnacho ari kuri Coba cyangwa ikipe ya Chelsea itoreza, n'abandi bakinnyi batahamagawe baritoza. Uwo bita Facundo Bonanote
n'abakinnyi b'ikipe ya Chelsea batahamagawe mu makipe y'ibihugu bose bari kwitozanya n'umutoza Enzo Maresca. Garnacho amavideo nayo ndaza kuyadropinga muri group, nimutaye muri group ushaka kubamo no kujya muri comment ugakanda kuri link mba nayishyizeho ukahita winaga muri group amavideo mugenda muyabona. Sinajye gusa n'abandi bavandimwe bashyiramo amavideo atandukanye, ibitekerezo byanyu baraganira bagatera story n'ibintu biri fresh. Uwo mupeti rero bita Garnacho ikintu nakubwira nuko bamuhaye nimero, bamuhaye 49 niyo azajya yambara mu mugongo, azakikina the left wing asimburanwa na Jamie Gitten. Reka je ntabwo navuga byinshi ku mukinnyi utaratangira gukina, reka dutegereze turebe kuri match ya mbere ikipe ya Chelsea izakina na Brentford. Hopefully umutoza azamuhereza playing time tubone what is he really about. Undi mujamara zarambaza tse Chelsea urabona Chelsea mu mikino 5 iri imbere tuzabona amanota ngahe? Cyari kibazo cyiza byatumye mitangiye kureba imikino 5 iri imbere. Imikino 5 iri imbere ni tuzabanza dukina na Brentford, dukina muri Champions League na Bayern Munich, dukina na Manchester United, dukine esubona ngo ndibuze kwibeshyara Manchester United. Ayo nama kipe tuzajya gusura. Brentford tuzajya kuyisura kuri 13, Bayern Munich kuri 17 twihwanire, tuzajya Allianz Arena ya stade twatwareyemo Champions League ya mbere. Manchester United ni uruca abana nayo tuzajya kwisura Old Trafford. Brighton izadusanga mu rugo, iyo bita Benfica nayo ni match ya Champions League ya kabiri tuzaba tugiye gukina nayo izadusanga mu rugo. Ngiye kuri prediction yanjye rero nakubeshya wa mpete we nimba uri na grand frère I don't know, kuko mbambona munyandikira munsaba mumbwira ibintu bitandukanye kuri match ya Brentford. Nageze bari match yoroshye kuko ni London derby. Namaze kubabwira ko amakipe yaturanye yagiye gukina bafite icyo bita extra motivation, bari ku kibuga cyabo. Amakipe urabona abakinnyi bacu bari mu makipe yabo y'ibihugu bazaba bafite akantu k'umunaniro utandukanye. Ikindi mumenye yuko abakinnyi ba Brentford ntabwo ari babakinnyi bo ku rwego rwo hejuru ku buryo hafi ya bose bajya mu makipe yabo y'ibihugu, ariko Chelsea murumva already attack yacu yose iri gukinira amakipe yabo y'ibihugu. Even Mark Guiu uyu mupeti twahamagaye tumukura muri yari muri Brentford muri Sunderland, tumuhamagaye tumugaruye nawe ari gukinira ikipe ya Espagne abatarengeje 21. ubwo squad yaciza ifitemo akantu k'umunaniro. Ba Enzo Fernandez ba Moses Caicedo bose bazaba bamaze gukina amakipe yabo y'ibihugu, izaba ari match itoroshye rero, ariko da predictor win W kabisa, igitego kimwe ku busa ikipe ya Chelsea yikomereza. Kuri match ya Bayern Munich yo dufitanye n'akantu bita inzika mu Kinyarwanda. Bayern Munich ibigogora ivuga ati ikipe ya Chelsea yaraje dukubitira Allianz Arena imbere y'abafana bacu idutwara Champions League idusuzuguye. Drogba ntago bazamwibagirwa igitego cy'umutwe batsinze ku minota 96, ntago bazibagirwa corner ya Joan Mata, ntago bazibagirwa save zirenga 5 mu mukino, harimo na penalty ya Andre ya Robben ku minota wa match ndakurangira nabwo ku minota wa 90. Iyi save Peter Cech yakoze ntabwo bazibagirwa. Iriya match ni match y'amateka ku kipe ya Chelsea Football Club. Njyewe bitabishyira icyo bita inzigo hagati y'amakipe. Bivuze mu kipe ya Chelsea Football Club na Bayern Munich Allianz Arena, ikipe ya Bayern Munich igomba kuza all gun blazing, ariko the Blues ndayizeye cyane kuri Bayern ho. None bafite na Nicolas Jackson nawe uzabavuga ati nagasuzugura Chelsea yanyeretse reka mba proving wrong, ariko Nicolas Jackson we nta kibazo ngiye cyamugiraho rwose, situziranye Nicolas Jackson wenda muzi. Bivuze ngo rero kuri Bayern n'uruca abana. Manchester United iri gustragoringa, irashaka kuguriza umuzamu wabo bita Onana, nayo rwose n'uruca abana tuzayikubita tutanayibabari. Brighton yo ni bine kabisa. Yo bita Benfica yo biraza iratuzi, twawurese muri Club World Cup baratuzi nabo, ntabwo nakwirirwa ngira icyo mbabwira. Iyi mikino 5 byibuza match ikomeye tuzahora nayo ni yejo muri ya Brentford, ariko izindi tuzaze kupita cyane. Abantu benshi cyane bagiye bambaza ibintu bitandukanye, ariko reka tsoreze kuri uyu nguyu wagize ati wambabareka tubwira squad izajyana na Chelsea muri Champions League. Squad yabaye revealed n'abakinnyi benshi. Mwizamu ikipe ya Chelsea yamagaye Sanchez na Jorgensen, mu badefenseri ni Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Hato, Colwill, Chalobah, James, Badiashile, Gusto, Fofana.
abo nibo defense y'ikipe ya Chelsea yamagaye. Muri midfield Chelsea yarojisitiye uwo bita Fernandes, Cole Palmer brase nawe bamubara nko mu midfield. Yes, Moses Caicedo, uyu mupete wo muri Brazil Santos. Muri attack n'uwo bita Dario Isugu nawe ari mwaho ngaho. Muri attack twahamagaye abakinnyi muri attack n'ubundi bose bo barabamagaye, uwo bita Jamie Gitten, ubwo naba winga Neto, Estevao William, Garnacho, ukazanamo Pedro Neto, Liam Delap, ugashyira na Koruiri bamushyizemo nubwo afite imvune bamushyizemo I don't know, ugashyiramo n'uyu Mark Guehi nawe bahise bashyiraho ku munota wa nyuma. Ariko ikintu wamenya nuko kuri iyi squad hatarimo uwo bita Josh Achipong, hatarimo umupeti bita Tariq George, hakaba hatarimo n'uwo bita Romeo Lavia. Abo ntabwo bari muri iyo squad, bari ku cyo bita B list. B list ni ya list nyine y'abakinnyi any case agize ikibazo kiboneka bashobora kujya gute kubabwira bakajyamo. Umukinnyi nabona ku rutonde rwe rwose ni umujama usinye ikipe ya Chelsea ejo bundi uvuye muri Leicester City, ariko n'umukinnyi wa Brighton bari bamutije muri Leicester of course. Uyu mupeti bita Fakunde Bonanote nawe ntago ari kuri liste sinzi impamvu, ariko umutoza n'ibitaramugiriye icyizere niba batazi baramuguriye yenda kumushyira muri FA Cup na Carabao Cup. Ikipe ni ibibizi ni makuru nakwera kuri Champions League. So ntabwo ni gufata umwanya muremure cyane, ndagira ngo dusoreze ahangaha mbashimira cyane ko mwabanye nanjye mugafata time yanyu tukaganira ku ikipe yacu dukunda cyane ya The Blues. Nimba ari umuntu ufite igitekerezo rwose jyuba free gutanga igitekerezo cya muri comment. Nimba hari ikintu navuze tutemeranywa nabyo ujye ubivuga, ntabirenze kabisa. Tuba turanga kugira twungurane ibitekerezo, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe, likinga video, buriya biradufasha cyane, bituma channel yacu ikora. A la vista, ndabakunda cyane, ciao.